Pozdrav svima, dragi moji, evo onako još jedni naporne noći. Da vam se javim i da vas obavijestim malo prije, kad sam ustao, pijem kafu, malo nešto čeprkam po kompjuteru, pogledam. Kad Maji pozlilo, kaže ustaju se sušilo, kad prilazi Stančevski, MMA borac, dade joj prvu pomoć, usta na usta, vamo tamo. Osvježi se u sekundi, u tom priđe Samir, čestita im. I tako su značili vezu. Boga mi smanđaš se njih dvoje jebcitu. Pogledam vamo Miljanu, ona naka utekla od onih tableta, složila onako facu. Baš ima onako labarnju, ne dajem se Bože ogriješiti. Šta je onako, bre? Koperska pjevačica. Vidim nešto i njemu nije dobro. Kaj nešto ga krsta boli, slabo je spavao. Nije mu nikako dobro što je s Majom borac. Svašta se dešava. Ali eto, vidio sam čim se njih dvoje motaju jedno oko drugo, da je ona bacila sidro, što se kaže, na njega. Ma neka ja bolio da se oči skrast, majke. I ona još je dosadila i Bogu i narod, ovo me neće moći još kopat. Ovoga će morat nožem zbost na spavanju. Dragi moji, nadam se uskoro da ćemo dobiti novije vijesti, ali eto, dobio sam informaciju jučer da je podjela budžeta bila najgledanija u istoriji od kako postoji reality. Znači, toliko je ljudi gledalo, zato što su normalno pogasili sve streamove i sva videa, izbrisali, svi su morali gledati na Pinku. Što znači da im je to bio cilj. Eto, ako bude kakvi vijesti, ja ću vas obavijestiti. Kakvih promjena. Nadam se da će nas pustiti makar mjesec i pol do kraja da radimo stream. Jesu nas vala osakatili, Bože sačuvaj, navikli na ovo svi. Ništa ljudi, čujemo se opet uskoro. Ostanite povezani sa mnom za nove vijesti, nove informacije. Ćao.